ole class 10 physics chapter 1 reflection kha video masa pania khan introduction le reflection ati lampang te soifian kan nei to a voina hianin some important terms related to spherical mirrors kan endona ni chumi omjia chu mirror te hi chini kan nei a soi to kan video masa khan plane mirror le spherical mirrors te an nei a plane mirrors chu kanin en na thin a plane por ang hi ni a ma kum emo po emo ani velwa I a plane por mai ang antenna hei te hi plane mirror ni maya looking glass kan ti kanin en thin nei plane mirror chu ni maya hei I mu thei veka I image kha alian lova ate khan lova chuanin nangma hemi dar lang atanga ihlat ang thau kha image na he ta dar lang hung ma hi ni siama chuan ilang lian than lawai lang te than lova a letling zong kan lang lova adik zong thawin in en na zong thawin langa he tiang hi plane mirror chu nia chuan a pahnih te chu spherical mirrors ania plane mirrors a chuanin terms soivak tur om lova spherical mirrors a hianin term neu in hriat ve ta na poimo image formation kan la zir do next video image formation kan ti do na chumi ta na terms ilo hriat plane mirror concave mirror le convex mirror kai hnoya term vela hingan soido ni ama sai himi kan mai hianin ka video pakhat na le panina khan in class 10 physics ka video pakhat na le panina khan tongkam man su kan ya vela hin clarification don ti chena kan ai do ni ka video ma super introduction online ka pek na khan in light model tam tak kan soita corpuscular theory of light karon ti ka 16th century ka ti ka 17th century tu ni ya I subject to khan in 16th century ya aron I thar thole ka ti kha read Descartes 16th century 17th century ya 17th century ti to 16th century ka lo ti kha I subject to 16th century ya aron thar chole ka ti kha 17th century ti to ni kha ka lo ti su ni ya tin video panina khan in electromagnetic theory of light ka soina khanin magnetic material ka tiya kha magnetic material ni rovin magnetic properties ani light te khan magnetic properties le electrical properties an nei ti ka soi tum na khan magnetic material ka lo ti pala kha ta khanin ka ro soi fi le lo kani le voina chuanin spherical mirror a chuanin concave le convex kan nei sphere an ni sphere amin kan ngai ti na ni chu an ma ni kha akum an ni ya ama pong ten ni boka chuan chuan a part of sphere ani wangin spherical mirror an ni le concave mirror le convex mirror kha ni example thado ko sei to a fian hi ani ya he ti zo ka ken hianin ti hian ka in analyze side hi a kum lo wang hianin bulging in what ani wang hianin he concave mirror ni pu angin ava kumluta ava pu phaya ti mai am mirror hi chuan ti zonga ken vele thung hianin a in endala hi reflecting surface la hi aron pong chu kan hi chu bulging out ko tani chuan chu he ti zong ken en hianin convex mirror ni tani ti hian concave ti hian convex ti zon la hi po hi sphere he ti mumpul ang kharitani mumpul kha katan kan tanta ti hianin a hek laya apat kha aron chuk mai tani entinan heng ka ji ho po hi bol mum nei ta ila thil ka lo mu ta se alaya hi lo kat ta ila he lam pang so kha akum lai kha hilai hi hilai chi na hi hemi se le hi chul adang ho chu imaginary hemi kan la tan ma a ti kan sa chiat ma kan la tan ma sphere siam aka hi dotted line ka lan ti ra hi ni le some terms related to spherical mirrors kan endo term from abu ang khalin base thumna khan class 10 physics base thumna khan some important terms related to spherical mirrors ti oma
tuna kan enang pakhat na aperture. The width of the mirror from which reflection can take place is called its aperture. Distance prime represent the aperture tia. Hey hi concave hi a convex ani. Hey convex, hey concave. Le helai hian in helai line ka hi. Helai chu imaginary sphere ka ti kha. Chuan helai hi a in na portion kha ni da thlang kum akha ni da hi. Chuan het ya ka thai hi atung lam ti dai ta helai in na lai helam sai te hi in na lai kha nan chu ti chuan in le helai akul tali akul ve to pakha ti hian in rin som ta anga chu mi zau zo nga chu kha width m prime hey helai zau zo hi m prime hemi width a hi aperture chu ni mai ni chu sia chu the width of the mirror from which reflection can take place is called its aperture. Helai khalam en le tai la he thil hi he tin tho hi ni tu man ken hi 3D a chuan in akumin hoi bo a black board green board an ka se ve te si lo wa he tin tho hi dia helai he mi zau zo hi he mi zau zo te he tia zau zo hi he mi zau zo hi aperture chu ni mai ti na chu le pati na lo en le am pole. The midpoint of the reflecting surface of a spherical mirror is called its pole. It is represented by P. Pole to be in unrepresent trina unlanti trina helai hian in reflecting surface lai chu helai hi ni ya alai takahi the midpoint of reflecting surface of a spherical mirror is called its pole. Hey helai hi tiang hi ti thau hi ni ya chu alai takaku khu mi lai khu alai takaku apol tina ni chu ta po hian hi a reflecting surface lai kha ni ya concave spherical mirror ni ya alai takahi pole tina ni chu it is represented by the letter P. Le pathumna chuan center of curvature antia kan soi to ang khanin kan concave mirror le convex mirror te hi sphere an ni ti hian sphere an ni ya hi po sphere ang tho an ni ya chuanin kha helai chu imaginary line kan ngai ruat mai khani ta ni mo it is a part of sphere ti to ka chu bang chu lai en lai hi chu sphere tan buna tanga lo kal khania chuanin sphere in lo mai ta tin sphere in lo mai ta ila alai ta ka center lai hi alai ta ka hi center of curvature chung ta ni he chu akuma kha sphere in ka do tami maya alai ta ka hi a center hi center of curvature he ta hian convection ya chu sphere in ka siam ve le a alai ta ka hi center of curvature ni chin pole ka lo se ta ang pole ka kon ke fa sing ka se ta convex a tan hian ni ta convex a chuna ma kha ro kum chu ka ni a ma kha ro kum chu ka ti hian oi ti na kum chu ka helai ta ka hi a pole chu ni ve mai la hi pole chu John center of curvature po kan threto a center of curvature chu c in kan nan ti thin ani c in kan nan ti thin na chuan apalina chuan radius of curvature chu tuna radius of curvature kan en to ang le kan thiat chu nakina po la sei do na Cartesian sign convention da po kan la sei do na distance kan measure dan tu hi mirror ha chuan spherical mirror po plane mirror po ni to eng mirror hima po distance hi pole tang la zia tu ni pole tang hi eng kim hi measure tu ni ya pole tang hian in c thleng that zo hi pole tang c thleng center of curvature la zo hi radius of curvature hi chu hai ta tang hian pole tang c la zo hi ni ya pole le c in ka hi he ta hi nei pole ka chui don ta la hi nia c on chui don la hi a in ka that zo hi radius of curvature denoted by r chu tiang po in convex alo en ve ta la convex a po
pole atanga C pole atanga C in car hi he atanga lai oh this much distance from here to here, this much distance is radius of curvature. So means what principal axis ang oh principal axis the imaginary straight line joining the pole and the center of curvature is called the principal axis. It is represented by xy. Here xy line hi xy na represent line na pole center of curvature kalta hi principal axis anti so so tiang pokin hela hian xy uma pole principal axis kaltangin xy imaginary line na uma hei takaka mirror khan tiang line hi kul ti dai lova hei entar hei po hi it xs concave mirror nia hela hian ti hian line kal phei put chu lo ta hian line umang ta se pole kaltlang hian center of curvature kaltlang se hian line kaltlang ta se ngai ruat line ang kha chu principal axis anti ti na mai ni takka line ka da thlanga concave mirror te in entara convex mirror te in entara center of curvature radius of curvature kaltlang khan line tak ti na ni lova maro chu ngai ruat rin kha ngai ruat rin kha principal axis anti chu ni le tuna focus kan sila page 4 akan focus itu le focus di hian soifia maya principal axis the center of curvature in car lai ta hi focus tu mai sorry principal axis kan ti chu hei p kha pole so gani pole center of curvature in car lai ta hi focus ani hela in convex ahin no entaila pole center of curvature in car lai ta point hi focus ani formation of image by concave mirror le convex mirror kala soi le don thawa nakin na video lama ma chu ma chu thil pakat kalo soi tam hei lo ti le to tai la hi tak ko lo kan nei ro na mi me kha ni ya hemi ai en na kual tanga sphere kan sui don me kha ni this is a part of a portion of sphere ti ko ha chu ta tang hian lai na kal thai ta ni achan che la reflecting surface ni ya hela ma chuan hemi ya chu ni la reflecting surface ni a reflecting surface ka hela chuan on pau chu ka hela chuan apum lut thuma le focus ka sui lo boka concave mirror chuan in principal axis parallel light aron kal chuan focus a hian akal nge thi chuan convex mirror chuan in principal axis parallel light aron kal chuan a reflect anga to reflect to focus alu thai a reflect anga to a reflect to focus alu thai turin asui don thai nge turani focus alu thai turian asui don thai nge turani kan sui thai ang concave mirror light aron kal chuan principal axis parallel light aron kal chuan focus alu dang chuan convex mirror principal axis parallel light aron kal chuan achua zu mai na lo ni hi la na chu ai te du thiang a reflect chu focus a chui zone tha thei tu ri ani na tu ni dimaya it appears to come from the focus of the mirror when light strikes parallel to the principal axis when light strikes at the surface of the convex mirror parallel to the principal axis, it reflects as if it appears to come from the focus of the mirror. So, the kan
spherical mirrors concave le convex oh concave le convex mirror hi spherical mirrors kan ti khania spherical mirrors a tram kan ti chu kan so tram poimo as well how image formation thread bura poimo chu kan soita a thil pakhat ka sile lo ta hian normal om thei ta ni oh light hi ti hian local ta a principal axis parallel light thang kala focus alu ta si hei center of curvature kal tlang hian helaya tak hian in rim ni lo ziak ta la hi normal ani mai oh ta ko hian si kal tlang hian in line lo rin ve thei ta la hi normal normal la di thaya so in sheet tu chu he surface concave mirror a reflecting surface dan hian principal axis x y hi anormal ti sheet tu oh he line ka hi 90 degree dan chu oh la angle hi 90 degree chu tiang bokin concave mirror convex mirror dan hian x y hi normal ni rong kal 90 degree ti na evang helai 90 degree kan ti chuanin he helai incidence point le center of curvature hi ting kan draw hi 90 degree and si wangin normal kan ti mai ta ti nei chu ti khan concave le convex mirror spherical mirrors kan ti bi ka some important terms to kan soita oh tunimi ho kha abu khalo enve ula ilo revise anga ka soina tang ta khanin ilo ngai to le da mani lama khan no ziranga chuanin hriat thim lo te nei chuanin ka phone number a emo comment section lama emo inon na ama chuanin next video a chuanin formation of image by concave mirror le convex mirror hi kan sei do ton dia oh that's all for today.